ब्रोहमेन जमानन मज ओस कैंसन बुजुर्गन इबलीस के नजरी गसान क्या ओस इबलीस नजरी गसान इंसानी रूपस में इंसानी शक्ल में साता आख बनो बुजुर्गा आख वत पकान आबिद इंसाना वत पकान जाहिद इंसाना वत पकान खुदा दोस्ता वत पकान अमा अमसी गो अकि दोह मुलाकात इबलीस सत सलामा कलामा करने पत खैर पाटा प्रश्न पत खैरो आफियता प्रश्न पत ये साहिब करामत बुजुर्ग वोथ अमिस इबलीस कुन ऐ इबलीस मे वन तिस अमल युथ बे बन आजमाइश खातर राज मालूम करने खातर आजमावन खातर ये बुजुर्ग अमिस इबलीस सवाल करन मे वन अमल तिस मे वन काम तिस युस बह सह वजीफ पर सो अमल कर ताकि बह बन चे हिउ आज सवाल इबलीस दिवन जवाब दपा ए बुजुर्ग आज मोल मे गोडनुक इंसान अमे आयुक यम इंसानन ये सवाल कोर यमिस इबलीस बनुक शौक शैतान बनुक तमन्ना मगर मे वन से क्या गो यह शौक से क्या गो यह तमन्ना हसा इबलीस और मुसन मे क्या गो शौक में क्या गो तमन्ना मैं दिस सिर्फ सवाल वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह वमन युद्लिल फला हादिय लह वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्ना सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अदाउस्सलात वत्तबउश्शहवात फसौफ यल्क़ौन ग़य्या वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम
في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عقیدت و احترام سن باواز بلند کماؤ سری ثواب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلاة والسلام علیک یا خلیل اللہ وعلی آلک وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. نہایتی واجب الاحترام بزرگان دین و ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، حسب دستور دور و نزدیک پر تشریف آنن والو، خوش نصیب تا عقیدت مند مسلمانوں، عزیز بچو، پردنشین خواتین و حضرات، معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجزاکم اللہ احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. تمام تعریف حمد ثنا اللہ تعالیٰ سنجھ ذاتی قدرتس کن یم وحدہ لا شریکن اسارنی مسلمانن بے اک مرتبہ یت ماہ جمید الاول کس دویمس جمعہس پیٹھ یکوٹ جمع گسنک توفیق عنایت فرمو. حمد و ثنا پت بنن تہند تو میانہ طرف ادبن تو احترامن بے شمار درود و سلامن ہز ڈال برذات اقدس احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس مبارک ترین ذاتس پیٹھ یہندِ برکت تو یہندِ طفیل اسیت
عالم شہادت اندر زندگی ہند قیمتی لمحات سے گزاران پتمہ جمعہ کور میں تمہ اکہ طویل مضمون آغاز بے از سر نو یم مضمون عنوان چھو قرآن تو حدیث چھو سانہ خاطر ضابطہ حیات پتہ اتھ تحت کم کم برائی تم یمن برائین کلا کما چھو قرآن تو حدیث کران اور کمو کمو بڑو بڑو گناہو نش پزِ پرت اکس انسانس بالخصوص امت مسلم کس اکس فرد بشرس پاتھ روزن تو یمو گناہو نش پرہیز کرن ات قرآن و حدیث تحت بڑن گناہن اندر یہ کہتے عام شمار کرن کہ یم پنن عبادت ضائع کر یہ تو گو ایک بڑے گناہوک مستحق تو نماز ضائع کرنس سے علماء کرامو مفسرینو ترے معنی لکھمت پنن پنن کتابن اندر اخ معنی گو یمس انسانس نماز پران چھو پائی بکیا چھس پران تکبیر تحریمہ قیام قرات رکوع سجد قومہ جلسہ تشہد تو سلام پھرنک طور طریق کیا مسجد مز اچت اخ بیاکھ اٹھک بیٹھک کران امتلاج کرن مگر اصلی حال چھن امس امی نماز ہن پتہ کہین ارکانات چھن پتہ فرائض چھن پتہ شرائط چھن پتہ واجبات چھن پتہ تو مفسرین کرام فرمو یہ تی گئی نماز پانی ضائع کر دویم معنی چھو یم انسانن عمدن قصدن نماز کر قضا شباش یم عمدن قصدن نماز کر قضا ات آو علماء کرامن ہن زبان مفسرن تو محدثن ہن زبان ون کی یہ تہ ہسا گئی پنن نماز ضائع کرنس مترادف کیازِ ام انسانن پر یہ نماز پنس وقتس پہ تریم معنی گو یم انسانن اند ہیت نماز ہن ناوی ہو یعنی زنتی چھن نعوذ باللہ امس انسانس اللہ تعالیٰ ہن یہ نماز فرض کرمچ تو یہ آو اچھ شمارس مز کے ام کر پنن نماز ضائع تی چھو اللہ تعالیٰ
قرآن پاکس اندر ارشاد فرماوان پارہ نمبر 10 سورہ مریم آیت نمبر 59 ساری کماؤ اس ثواب بآواز بلند تو لولسان پڑھو اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا اللہ تعالیٰ چھو فرماوان پتہ آئے یمن پتہ کیا ناخلف لوک یمو پنی نماز کر ضائع شباش یمو پنی نماز کر ضائع وائن توگ توی بوزن نماز ضائع کرنس کس معنی چھ مفسرو محدثو علماء کرامو لکھنی 3 معنی اور ام پد وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ بے پک نفسانی خواہشاتن پت پت اللہ تعالیٰ چھو پت یہن خاطر وعید بیان کران عذاب بیان کران فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا نار جہنم اسمن سے آخ وادی تک چھنا وادی گائی شباش کیا چھس ناو وادی اللہ تعالیٰ فرمان یمی نماز ضائع کر یس نفسانی خواہشاتن پت پت پوک یہ کرن بہ ات جہنم چو وادی مز داخل کیا ہے ام کر دنیا اسمن پانی نماز ضائع اور یرود ماتحت نفسانی خواہشاتن پت کور ات کت وضاحت ات کت شرح پنہ زبان رسالت سوت پنہ زبان نبوت سوت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنبیہ الغافلین اندر چھی روایت درج صفحہ نمبر 73 صفحہ نمبر 73 راوی چھو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کران کہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم 5 نماز قضا کر شباش بنیو توہتی یم 5 نماز یعنی صبح نماز پر آفتاب کھس پیشنی نماز پر دگرس دگرش نماز پر شامس شام نماز پر خوفتن پورن یم سات پت رات من ٹائم میولوس تم سات دیتن سجد 2 5 تو واجن زڑنا یا یم 3 4 نمازن کنوی کور آمدن کسدن ملازمت خاطر چھو ٹائم دکانداری خاطر چھو ٹائم بچ پرناون خاطر چھو وقت اخبار پرن خاطر چھو ٹائم موبائلس پیٹ گانٹ واد روزن خاطر چھو وقت وان پنج پیٹ بہنسم چھو وقت گلین کوچن مز میٹنگ کرنسم چھو وقت
یارن دوستن سے گپ شپ کرنے سم چھو وقت مگر نماز ان خاطر امس انسانس وقت دراونے ام کر عمدن قصدن یہ نماز قضا یت روایت اندر چھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمومت اللہ تعالیٰ کر امس ام بدل بہن عذابن مز مبتلا استغفر اللہ کتن بہن عذابن اتمنش دنیا من ترے عذاب مرن وقت ترے عذاب قبر مز ترے عذاب تو قیامت کے دو ترے عذاب یمن بہن عذابن مز یہ سو انسان مبتلا کرن یمن بہن عذابن ہن مز یہ تمس ہاون یمن بہن عذابن ہن سزا یہ تمس انسانس ہاون یسن دنیا مز اوس پنس وقتس پہ یہ نماز ادا کران پتہ کرخ امچ وضاحت فرموگ یم دنیا مز امس انسان سن خاطر آسن ترے عذاب کمس انسان سن خاطر یس دنیا مز وقتس پہ نماز اس ادا کران کی گوڑنیوکوی فرموگ دنیا کن ترین عذابن اندر فرموگ امس چھو گسان زین زین خون بز یعنی اہز کمائی پہ یوان برکت تھوک کیسن آش امیک تجرب تہ گومت ذہنس مز گژھِ کتھ تھاوٕنۍ یہ چھُ فرمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے کہ نمبر یہ انسان چھُ دپان بہٕ چھُس آسان دۄہس تہِ کماوان راتس تہِ کماوان مگر مےٚ چھُنہٕ نونُے نیران یہ کماوُن کوٚت چھُ مےٚ گژھان اتھ کیٛاہ چھُ ریٖزن یہ چھُ اصلی نمازن منٛز کوتٲہی کران اہنز کمائی چھ گژھان بے برکت اہندس ات کماونس گژھان بے برکت اہندس ات تجارتس کاربارس ملازمتس روپین دہن ات گژھان بے برکت پت کن کیا چھ ات وجہ یہ انسان چھن آسان پانچن نمازن پنس وقتس پہ حفاظت کران گو دنیا کن عذابن مز فرموک دویم عذاب امس انسان سند روی پہ یوان نیکی ہز علامت تھود تلن شباش اہند روی پہ یوان نیکی ہز علامت تھود تلن یہ گو دنیا کے عذابوں مز دویم عذاب تریم عذاب لکن خندن دلن منز چھو قدرتی طور امس نماز قضا کرن ول سز نفرت عداوت پید گژھان یم کس عذاب گئی دنیا ترے عذاب ام پت فرموک مرن وقت آشن امس ترے عذاب گوڑنیوک آش موت کی وقت عذابوں مز گوڑنیوک عذاب بوچھ کران یہ امس زو کڑن ہیکو اس معنی زانت برونٹ پہم بیس حدیث مز فی الحال کرو اس عبارتی اوتن تہندس خدمتس مز عرض دویم یل امس روح قبض یہ کرن یہ آس امی وز تریش سے چھر چھر کران
موت ویز تریم عذاب امس یہ ساروی خود زیادہ تکلیف تم ویز دن یل امس عزرائیل لاگہ زو کڑن ات کیا اس وجہ پت کن ام انسانن آشن پنس وقتس پیٹھ نماز ادا کرمت یا عمدن قصدن یم نماز قضا کران بوجھو تو دنیا ترے عذاب تو مرن وقت ترے عذاب ام پت آشن امس عمدن قصدن قضا نماز پرن والس قبر من ترے عذاب یمو قبری ہندو تریو عذابو من شو گوڑنیوک عذاب نکیر تو منکر یل امس سوال کرنی ین تم کرن امس سوال کرنس من ساروی کو زیادہ سختی کیا سوالن مز آش امس سٹھا سختی دویم قبری ہندو عذاب و منشو دویم عذاب اہنز قبر آش اہند خاطر این گٹ کوٹ گچ کوت یہ این گٹ منز کالچن اگر پاور گو انورٹر کاشن بند بس یا انورٹر آش ڈاؤن دہ باز چھالن تو بالن لگان کانچن کانش اتھی یوان کس باز کتن چھو یہ حقیقت کن کہین ون یمس انسانس ہمیش خاطر قبر بن این گٹ کوٹ ات کیا ریزن آش پت ام آس دنیا مز نماز پنس وقتس پہ ادا کرمز گو قبر ہند دویم عذاب قبر ہند تریم عذاب امس انسانس گچ قبر ساروی کھوت تنگ امس یہ قبر ہورت تو یورت چارن یہ آش آت قبر من تنگی ہند زندگی گزار یم گئی قبر ہند کت عذاب ترے پت آشن قیامت کے دو ترے عذاب قیامت کے تریو عذابو من شو گوڑنیوک عذاب امس یہ حساب تیتے ہن مگر حساب ہن ویز یہ امس سٹھا سختی کرنی کیا یہ سٹھا سختی کرنی قیامت کے تریو عذابو من شو دویم عذاب خدا وند کریم آس امس قضا نماز پرن والس پیٹھ غضبناک اور قیامت کے تریو عذابو من شو تریم عذاب امس دی اللہ تعالی جہنمک سخت سے سخت عذاب یم باہ عذاب کرمت پان بیان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پت کر زند اچھ وضاحت حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی بڑی بڑی پریو رحمت اللہ فرماون 5 وقت نماز کرت قضا ونیو تو ہتی بڑی بڑی 5 وقت نماز کرت قضا تیمیوک سزا دی خدا 5 وقت نماز کرت قضا تیمیوک سزا دی خدا سوئی سزا کور قرآن مجیدن تے بیان اور سوئی سزا کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے پننے زبان اقدس سے بیان میانے عرض کرنک مدعا چھو اگر انسانن یہ نماز عمدن قصدن پر قضا امسنز پارن تو نہ پارن چھوائی کیا جو 2 تا رات 24 گھنٹے
40 گھنٹن مز اگر اس 8 گھنٹ کھین چن خاطر تہ مقرر کرو مثلا صبحن چائے چین دہل بت کھن دگرس چائے چین شامس بت کھن اگر اس آون جاون ات سن 8 گھنٹ تھاو اگر بیاا گھنٹ اس نمازن سے تھاو یم کس گھنٹ گئی 2 گھنٹ تراو تو کھین چنو گھنٹ تہ ہمنی 22 گھنٹن سے گو تیل انسان 24 گھنٹو من 23 گھنٹن آسان کام ست کھنس چنس ست ملازمت ست تجارت ست کاربارس ست دنیا کس لاو لنگرس ست اور 8 گھنٹ کی ہیکن یہ راتس تو دوہس من عبادت الہی خاطر کڑت سبن سزا کیتا ہے ایک طرف آش رب سن نعمتن کھوان ایک طرف آش رب العالمین سن نعمتن فائدہ تلان مگر بیک طرف آش نہیں وقتس پر تہذ حق ادائی کران کی امس آش عذاب دیت ہوئی توے موجود آمت کتابن اندر دپان برہ من زمانن مز اوس کینسن بزرگن ابلیس کے نظری گسان کیا ہوس ابلیس نظری گسان انسانی روپس میں انسانی شکل میں ساتا اخ بنیو بزرگا اخ وتہ پکان عابد انسانا وتہ پکان زاہد انسانا وتہ پکان خدا دوستا وتہ پکان اما امسی گو اک دہ ملاقات ابلیس ست سلاما کلاما کرن پت خیر پاٹا پرسن پت خیر و آفیتا پرسن پت یہ صاحب کرامت بزرگ ووت امس ابلیس کن اے ابلیس میں ون کان تیس عمل یت بچے ہو بن آزمائش خاطر راز معلوم کرن خاطر آزماون خاطر یہ بزرگ امس ابلیس سوال کرن میں ون کان عمل تیس میں ون کان کام تیس یس بس وظیف پر سو عمل کر تاکہ ببن چے ہو آج سوال ابلیس دیوان جواب دپا اے بزرگ آج میول میں گوڑنیک انسان امی آیوک یم انسانن یہ سوال کور یمس ابلیس بننک شوق شیطان بننک تمنا مگر میون سے کیا جو گو یہ شوق سے کیا جو گو یہ تمنا حدثہ ابلیس اور مسن میں کیا جو گو شوق میں کیا جو گو تمنا میں دیت صرف سوال جواب میں کس عمل چھ امی خاطر کریں تاکہ بت بنہا ابلیسی بت بنہا شیطان ابلیس آو اور مصرن ام دیت امس بزرگس جواب دوبنس تیل چھ دنیا اسمن زکائم کرنی وان سا ابلیس کس کس کام چھم کریں تاکہ بت بنہا شیطانی بت بنہا ابلیس ابلیس وط اور در جواب واپس دوبن تیل چھ گوڑنیچ کام کریں چھ نماز پرین قضا چھ نماز پرین قضا چیک میں نزدیک نزدیک چلا گی ابلیسی رنگ چلا گی شیطانی رنگ وان سا دویم کیا چھن کرن دوبنس دویم کام چھ اپوز قسم کرن دکاندار بائی سن خاطر ونہا کات ملال گوشن کاش گچن
چیز آسان 10 رۄپین خریدارس ہاون خدا تو خدای سندس رسول سند قسم یہ ہسا شوٹس 50 رۄپین مل چیز آسن رۄپیہ ہتس یہ ہاون اپز قسم چیز چم سوادس ہتس مل چیز آسن رۄپیس 500 یہ ہاوان اپز قسم محض یہ 700 مل گو یس یہ اپز قسم آش مارکیٹس مز ہاوان خامخا یہ چھو پنس پانس ابلیسی رنگ دیوان یہ چھو شیطانس قریب دو گژھان ہا یل یہ بزرگ یم دونوے کامہ بوزان ام پت دیوان دانائی ہن جواب امس ابلیسس دپان چھس اے شیطان لعین مے اوس راز معلوم کرن ازکی پیٹھ گژھن بہ یمن کامن نزدیک تہ کینٛہہ نماز آشم پرن ساس پنس وقتس پران خریداری آشم کرن اپز قسم ہاون بغیر آس چیز کنان یا چیز ہیوان یم زکام کرن بکے اس کیا سبجو معلوم یس انسان آج دنیا مز یم زکام کران آس آخاش نماز آمدن قصدن قضا پران بیاش اپز قسم ہاون یہ چھو ابلیسس نزدیک گژھان یہ چھو ابلیس کامہ کران یہ چھو شیطانی کامہ انجام دیوان عرض چھس کران یم یہ نماز آمدن قصدن قضا پر علماء کرامو فرمو انت کر پنن نماز ضائع شباش ونیو بڑے بڑے انت کر پنن نماز ضائع پت کور اچھ شرح بیکس حدیث مبارکس اندر حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب القبائرس اندر چھ روایت صفحہ نمبر 41 پیٹھ صفحہ نمبر 33 روایت الفاظ چھ یم انسانن دنیا من نماز مز کر سستی یم انسانن دنیا مز نماز پر پنس وقتس کی یم انسانن نماز پر قضا یم انسانن نماز پر بے وقت امس متعلق شو آمد امس کر اللہ تعالی 15 عذابن مز مبتلا پروردگارا اس دے نجات اس دے 5 وقت نماز پنس وقتس پر ادا کرنو توفیق بڑی بڑی کرو لول سان آمین پروردگارا اس بچاو یمو عذابو نش سانی نماز کر پنی بارگاہ مز قبول تو یہ روایتس مز کس عذاب کرک بیان 15 عذاب یس ام بروٹ میں آغاز مز حدیث مبارک پور تات مز کس عذاب بوزو تو 12 عذاب اور یہ روایت مز فرمو 15 عذابن مز کر تمس اللہ تعالی مبتلا 15 سزا میلن تمس اللہ تعالی سن طرف یس آمدن قصدن آش دنیا مز پن نماز قضا کر ات مز آشن دنیا مز 5 سزا شباش 15 مز آشن دنیا مز 5 سزا 15 سزا مز آشن موت ویز 3 سزا کس گئی 5 تو 3 8 15 سزا مز آشن قبر مز 3 سزا 8 تو 3 کس گئی 10 سزا 15 سزا مز آشن
یل قبر مز آسی نبر نیرن تمی ویزی 4 سزا کہت 4 کس گئی یمائی 15 سزا کرت آت روایتس مز بیان یس انسان عمدن قصدن آسی پنن نماز قضا کر دنیا کے 5 سزا من گۄڈنیُک سزا امس یہ عمر برکت تھوٚد تُلنہٕ یعنی یہ انسان گژھِ اڑ ژوٚٹ خدایا رحم کر پروردگارا سہل کر پروردگارا آسان کر ون گژھِ یتھ مجلس منٛز بیہن والٮ۪ن سوال ہے مولانا صاحب کیا چھو ونان یہ انسان گژھِ اڑ ژوٚٹ اگر خداین امس 50 ؤری عمر چھ لیوکھمت تقدیر مبرمس تم میلن امس ہوت تم میلن امس یُتھ تہ نہ یہ سوال چٲنِس ذہنس مز غلط اتھ سوالس بوز ژٕ جواب حال حال سمجھو تھی میں اوتر کینچو علماء ونمت تقدیرس شباش کچ قسم یاد ٲسِو تھاوان پتہٕ ٲسِو جواب دِوان من چھُنہ اَسہِ تہِ پیوان عوامس امتحان ہیوٚن یِم چھا سانہِ کتھِ آسان کن دٲرِتھ کِنہٕ نہٕ کینچو علماء لیوٚکھ نہ تقدیرس چھِ 2 قسم یمو 3 لیکھ یمو ون اکھ گو تقدیر مبرم بیاکھ گو تقدیر شبیہ بالمبرم بیاکھ گو تقدیر معلق پتہٕ کٔرٕکھ وضاحت کینچو لیوٚکھ نہ 2 قسم چھُ اکھ گو تقدیر مبرم بیاکھ گو تقدیر معلق بہٕ دِمہٕ مثال یِتھ پٲٹھۍ تقدیر مبرمس من چھُ لیکھِتھ فلٲنۍ نفرس چھِ 60 ؤری عمر یہ چھُ مبرمس لیکھِتھ یہ ہیٚکہِ نہٕ بدلِتھ نہ یہ چھُ اٹل نہ چھِ اَسہِ زان کرنٕچی ضروٗرت نہ چھُ یہِ علم پرنٕچی ضروٗرت نہ چھُ تور گژھنٕچی ضروٗرت نہ چھُ تتہِ سوال کرنٕچی ضروٗرت نہ چھُ تتہِ عرضی تراونٕچی ضروٗرت یہ چھُ اٹل البتہ معلقس منٛز چھُ لیکھِتھ اگر أمۍ انسانن رٕتۍ اعمال کٔرۍ 60 دِمہوس کیا اگر أمۍ انسانن رٕژ کامہِ 60 دِمہوس اگر کھیچڑ تٲنی کٔرٕن 30 پٮ۪ٹھٕے کروس کھاتہٕ بند تٔتھۍ چھِ پتہٕ ونان حادثاتی موت تٔتھۍ چھِ پتہٕ ونان خودکشی تٔتھۍ چھِ پتہٕ ونان ایکسیڈنٹل موت تٔتھۍ چھِ پتہٕ ونان ہنگ تہٕ منگ مرُن چھِنہ یِم کٲشِر الفاظ یہِ چھُ یی امس اوس تتہِ 60 ؤری آمٕژ مبرمس لیکھنہٕ مگر پننیو کرتوٗتو کرنو أمۍ پنُن پان اڑژوٚٹ تی چھُ ییٚتہِ حدیثس منٛز ییٚمۍ عمدن قصدن یہِ نماز قضا کٔر یُتھ ہیوٗ انسان یی اڑژوٚٹ کرنہٕ پروردگارا اَسہِ کر حفاظت سانٮ۪ن گُلن کر حفاظت عالمٕکٮ۪ن مُسلمانن کر حفاظت عالمی انسٲنیتس کر حفاظت کیا چھُ یِمو 15 سزاو منٛز دُنیہٕکۍ 5 سزا دُنیہٕکیو 5 سزاو منٛز کُس چھُ گۄڈنیُک سزا أمِس اِنسانس یِیہِ عمرِ برکت تھوٚد تُلنہٕ گوٚو اکھ دوٚیِم فرمووُکھ أہنٛدِ رویہِ پٮ۪ٹھ یِیہِ رٕتٮ۪ن لُکن ہٕنٛز علامت تھوٚد تُلنہٕ کس سزا گئی 2 سزا اور دنیا کے 5 سزا من 3 سزا اللہ تعالیٰ دین امس بیٚیہِ کُنہِ عملہِ ہُنٛد تہِ جزا کی کیازِ سردس چھِ کلمہٕ پتہٕ نماز ییٚلہِ سۄے زایہِ تہٕ باقٕے کتھ چھُس
یل مکانس زول یل مکانس کن یل مکانس ڈی پی سی یل مکانس بنیاد پٹ کت لگیا ہواس مز دیسا یل چانہ ایمان عمارتی تعمیر گئی پٹ کت کران روغن کت کر فٹنگ کت کر زیب و زینت کت کر یل مکان یل بنیاد یل تعمیر اوے موجود فرمو یم یہ نماز ضائع کر باقی عمل تہ ضائع سردست نماز توجہ چھا مے کنت تھیو مے کن نظر کلمہ ترٲیو بون کنت أسۍ چھِنہ اتھ منٛز پھسان سٲری کھال کانٛہہ چھُ بچان مے کن تھیو نظر ام سۭتۍ روزِ بہٕ توجہ تہِ مے کن کتھ تہِ ترِ فکر غلط فہمی گژھِ انسان سی بیٚیہِ کس گژھِ اتھ چھُ پتہٕ دٲدِس دوا سُدرُن ییٚلہِ أسۍ بوزو تیٚلی سُدرو ییٚلہِ أسۍ غلط فہمی منٛز نٮ۪بر نیرو تیٚلی گژھِ اصلاح ییٚلہِ أسۍ بوزو کیٛاہ چھُ صحیح کیٛاہ چھُ غلط تیٚلہِ کرو أسۍ رٕژ وتھ اختیار اتھ تھٲیِو توجہ مےٚ کُن تہٕ بوٗزِو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیٛاہ چھُ فرمومُت اتھ تناظرس اندر دنیا کے پانچو سزا مز ژوٗرِم سزا امس آمدن قصدن بے وقت نماز پرن وول سن کہین دوی خور چھن خدا قبول کران کیازِ ییٚلہِ نمازٕے ضایع تہٕ دوی خور کیُتھ ییٚلہِ نماز ضایع تہٕ منٛگہٕ کِس یل نمازی لنج ڈنگ تو دعا گیم ژور سزا دنیا کے پانچو سزاو من کورک بیان پونچم سزا فرموک اخ پنن دعا تے رد گژھان بیٚیہِ اگر اہندِ خٲطرٕ کانٛہہ منگہِ سُہ تہِ چھُنہٕ قبوٗلٕے گژھان یم کس سزا گئی دنیا یم کس دب تمس انسانس یم نماز پر آمدن قصدن قضا اشن کات وین کران ہوم سن یم نہ پرن نہ ون کر میں تیم زمانے امیک بیان یم زمانے تقریباً تو آشو بوجھمت یمن دون مانین کن ازیک طبقہ چھُ توجہ کران یمن دون مانین کن ونکینک نونحال علماء چھُ توجہ کران اور ام پت فرمو موت وز آسن امس انسانس ترے عذاب کس ترے عذاب گۄڈنیُک عذاب آسہِ یہ مر ذلیل ذلت کی صورتس من سوز امس اللہ تعالیٰ موت ضروری کہ امس دن محل ول کھکھڑ یا پوزار مال ترائنس نل یا نجاست ملنس بتس خدا نخواستہ پتہ دپی ہے ذلیل گچھت موت شوٹ نا یا قرض رنگ ذلیل گومت عزت رنگ ذلیل گومت روزگار رنگ ذلیل گومت تجارت رنگ ذلیل گومت عیال رنگ ذلیل گومت گھروالی ہند رنگ ذلیل گومت ہمسائن ہند رنگ ذلیل گومت رشتہ دارن ہند رنگ ذلیل گومت کن نت کن رنگ آسی ات ذلتس مز آمت النت ولن یل امس اللہ تعالیٰ پیغام اجل سوز خدایا اس کر تمہ وز رحم پروردگارا اس کر رحم خدایا اس کر رحم گو موت کیو تریل سزاو مز اخ سزا دویم یہ مر بچ ہندس حالتس ون گھس اتن سوال کھڑا یہ میں عد وون گۄڈنِکِس روایتس مز کورم عرض ات نیر برونٹ پہم جواب ون دن کا ناز پھلون کھو بت امی ساتھ موت 5 یا 10 منٹ گئی فرق نا سن اس نے کہیں نماز وقتس پر پران وون کیا مولوی صاحب یہ چھن امیک معنی امیک معنی چھو امس آسہِ تِژھ بۄچھِ
اگر سہ امس دنیا بت تہ دکھ امس ای یٹ امس مکلی نی بوٹ گئی ز سزا تریم فرموک یہ انسان مر تریش ہوت پت کر خط وضاحت فرموک امیک معنی چھن امس تریش گلاس چومت تریش ہمیش تمہ سات پرت کنس تراوان تریش آب زمزم چھس تراوان تو پت انتقال کرن یہ مراد نہیں ہے حدیث پاکس من وضاحتس من آمت اگر دنیا کن تمام سمندرن ہز تریش تمس دیو تم پت چل نمس تریش کمس یس یہ آمدن قصدن آسی نماز کران قضا یم آسن امس موت وز ترے عذاب پروردگار اس کرز موت سہل دار لول سان کریو آمین موت کرز سہل دار موت کرز سہل دار اگر اس کوتوئی ونیک تان گئی یمن نمازن من پروردگار تح کرز درگزر پنی رحمتک چھوئی پاس پنی قدرتک چھوئی پاس پنن ٹاٹن ہن چھوئی پاس سانی گردن کرزی آزاد ام پت فرموک قبر مز آسن امس ترے عذاب کس ترے عذاب گوڑنیو کوئی عذاب کرک بیان فرموک یہ مسات یہ قضا نماز پرن وول یہ قبر مز دفناون قبر ہند ویلکم آس قبر ہند استقبال آس قبر ہند اہلم و سہلن مرحبا آس یہ قبر یہ امس تیزا تانگ کرن دشن طرف تو کھور طرف لڑکان یم رلن پانوین یہ آس قبر ہندو تریو عذابو من گوڑنیک عذاب دویم عذاب آس قبری ہندو تریو عذابو من آنج قبر مز یہ جہنمک نار زالن پتہ آس یمنی تینگلن پیٹھ یوان یہ صبحن تے تراون تو شامن تے تراون کس انسان یم انسانن دنیا من آس وقتس پیٹھ یہ نماز ادا کرمز کی یس آمدن قصدن آسی نماز بے وقت پران قبری ہندو تریو سزا مز کورک تریم سزا بیان فرمو آنج قبر مزی اخ ازدہا تراون امس چھُ ناو شجاع اقرع امسی آشن اچھو کن نار لمبک نیران امس ازداس آشن نام تیتیا زیٹ یوتا سفر انسان اکس دوہس کری تیوتا آشن نام زیوٹ یہ ازدہا آش امس انسانس قبر من خیال کر وقت کہ مسلمان یہ چھین پیش ٹوپ تی برداشت گسان یہ چھین موئی ٹوپ تی برداشت گسان اگر کیوم کریل چھک وچان ووٹ چھک تولان اندر کنے آشک داری پیٹ خشک اندر کنے آشک ٹولس پیٹ خشک اندر کنے آشک بیڑس پیٹ خشک کرکنات چھک لائن توتا یوتا نہیں کیوم یہ چانے ایم کمر من نیبر کڑن سکر انداز یل قبر مز آخ ازدہا آئیسے یہ ونی امس انسانس یہ ونی امس کرو تو تکلیف رسا رسا یہ من تشو گسان یہ حدی جمع کرنس من سہولیت کھچو برون برو پہم گوڑائی یم پت اور چھ یوان تو تم دہن پوت کن صفن من تاکہ کونس کس گھن تکلیف کھچو تو برون برو پہم یس برون برو کھسے تمس نی پروردگار مغفرتس قریب تمس نی حیات النبی پنس رحمتس تو عشقس قریب کھچو ساری لول سان برون برو پہمت ترویو پنن پنن چندن ات 5 روپیہ 10 روپیہ 15 روپیہ 50 روپیہ 7 روپیہ یمس یہ ہوب آس گلم اٹھا کریت خانہ خدایس اللہ تعالیٰ کرو دین دنیا آباد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ساتوں من آشنا یہ ساتے تو ونیو یہ مانگاوتی بینن
خدا بوزین اللہ صلی اللہ میں کور عرض امس آمدن قصدن نماز قضا کرن وٲلِس آسہِ قبرِ منٛز ترٛیٚیو عذابو منٛز ترٛیٚیِم عذاب أمِس یی اژدہا ترٛاونہٕ قبرِ منٛز بوٚڑ بارٕ سرُف ترٛاونہٕ قبرِ منٛز یہِ سرُف آسہِ أمِس ونان ہے میں آو حکم دن ژٕ صبحٕچ نماز پرن آفتاب کھسِتھ تتھ بدل دِمے بہٕ عذاب ہے میں آو ون ژٕ پیشن رلاوان آمدن قصدن دگر نماز سۭتۍ تاتھ بدل آو میں حکم دن بہٕ دِمے ژےٚ عذاب ہے قبر من زندگی گزارن والے میں آو حکم کرن ژٕ آمدن قصدن دگر پران شام سۭتۍ تاتھ بدل دِمے بہٕ عذاب ہے قبر من زندگی گزارن والے ژٕ شام نماز پران آمدن قصدن خۄفتن سۭتۍ تاتھ بدل دِمے بہٕ عذاب ہے ژٕ خۄفتن کران واریاہ ژیر ہورٕ اوس آسان فجرُک وقت ووتمُت ژےٚ اوسُے آسان خۄفتن نماز تہِ ادا کرنے لہذا مےٚ آو حکمِ خۄداوندی بہٕ دِمے ژےٚ سزا بہٕ دِمے ژےٚ عذاب تا صبح قیامت سزا کیٛاہ آسہِ یہ سرُف آسہِ أمِس آمدن قصدن نماز قضا کرن وٲلِس ٹۄپھ دِوان امہِ ٹۄپہِ ہُنٛد اثر آسہِ یوٗت امہِ ٹۄپہِ ہُنٛد زور آسہِ یوٗت 7 گز زٔمیٖنس آسہِ یہِ تل وسان 7 گز آسہِ یہِ اِنسان زٔمیٖنس تل وسان یِہوے عذاب روزِ أمِس برابر تا صبح قیامت کٔمِس اِنسانس ییٚمہِ اِنسانن دُنیاہس منٛز آسہِ آمدن قصدن نماز کٔرمٕژ قضا امہِ پتہٕ کوٚرُکھ بیان فرمووُکھ ٲخرتٕکۍ آسن 4 عذاب یِم آسن تمہِ وِزِ ییٚلہِ قبرو منٛز آسہِ نٮ۪بر نیرُن گۄڈنیُکُے عذاب آسہِ أمِس یی باقٕے لُکن ہٕنٛدِ نِسبتہٕ حساب ہٮ۪نس منٛز سختی کرنہٕ دوٚیِم عذاب آسہِ أمِس آسہِ ناراض ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ جل شان ترٛیٚیِم عذاب آسہِ یہِ یی جہنمس منٛز دٲخل کرنہٕ ژوٗرِم عذاب آسہِ أمِس آسن ڈیکس لیکھِتھ 3 سطر 3 سطرن منٛز آسہِ عبارت لیکھِتھ گۄڈنِچ سطرِ منٛز آسہِ لیکھِتھ اے خۄداے سُنٛد حق ضایع کرن والہِ اِنسان کیٛازِ میانہِ کتھِ سٔنزِو مےٚ کوٚر عرض ادا الصلاتس چھِ 3 معنی کٔژ نماز ضایع کرنس چھِ اکھ معنی گوٚو ییٚمِس نہٕ پیی چھُ بہٕ کیٛاہ چھُس پران دوٚیِم معنی گوٚو ییٚمۍ آمدن قصدن کٔر نماز قضا ترٛیٚیِم معنی گوٚو یُس نہٕ اند ہٮ۪تھ چھُ پرٲنی یِم چھِ 3 أکسٕے زُمرس منٛز راستے الگ الگ ہے پر سزا ایک ادائیں الگ الگ ہے پر جزا ایک میدان الگ الگ ہے ایکسرسائز الگ الگ ہے کام الگ الگ ہے نتیجہ ایک فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا یہ انسان یہ جہنم چو وادی من داخل کرنے یت ونان چو وادی گائی مختصرن کرو عرض امس آشی گوڑنی سطر من لیکھت اے خدای سند حق ضائع کرن والا کیا اما پری نماز تات وقت یت وقت پرنس
یہ بوزن خاص پٲٹھۍ مین نوجوان بٲے یم کالچن چھاسن سیر تامت موبائلن سۭتۍ آوٕرۍ ٹی وین سۭتۍ آوٕرۍ لیپ ٹاپن سۭتۍ آوٕرۍ تہٕ پتہٕ چھُکھ نہٕ صبحس روزان حصہ حرکتہ تھوٚد وۄتھنہٕ سُنٛد کینٛہہ تِم تھاون دل کِس ٲییٖنس یم کتھٕ لیکھِتھ پنُن دنیا تہٕ پنُن ٲخرت مہٕ کٔرِو برباد پتہٕ پشتاے انسان اکہِ نیکی ہٕنٛدِ خٲطرٕ وٕنکٮ۪ن چھُ دم غنیمت أسۍ چھِ زندٕ ییٚمہِ طریٖقہٕ یژھو تمہِ طریٖقہٕ یژھو ٲخرتُک اکاؤنٹ کرو آباد ٲخرتٕچ کھیتی کرو آباد ٲخرتٕچ زمیٖن کرو آباد دنیا تہِ کماوو مگر دیٖنس سۭتۍ تہِ روزو تجارت تہِ کرو عبادت تہِ کرو ملازمت تہِ کرو عبادت تہِ کرو ہر کانٛہہ چیٖز کرو عین شریعت مطابق تاکہ سون دنیا تہٕ ٲخرت بنہِ سرفرویی ہُنٛد بٲیِس دوٚیمہِ سطرِ منٛز آسہِ لیکھِتھ اے غضبِ خدا وندی پانس مٔلۍ ہٮ۪نہٕ والہِ انسان اے غضبِ خدا وندی پانس پر مخصوص کرن والے انسان تریمہِ سطرِ منٛز آسہِ لیکھِتھ اے خدا تعالیٰ سُنٛد حق دنیاہس منٛز ضایع کرن والے آز گژھکھ ژٕ ٲخرتس منٛز تہنٛدِ رحمت نِش مایوٗس یُن کرنہٕ یم آسن ترے سطر امس انسانس لیکھت ڈیکس کمس یم دنیاہس منٛز آسہِ نماز عمدن قصدن کٔرمٕژ قضا تی چھُ بیان کران ذاتِ پاکہِ حضرت رب العالمین فرماون فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا پتہ آئی یمن پتہ کین ناخلف لوگ یمو پننی نماز کرے تو تی ونیو بڑی بڑی یمو پننی نماز کرے نماز ضائع کرنس کچھ معنی چھوائیں آخ معنی گو یمس نہ پائی نماز کت پٲٹھۍ پرن اٹھک بیٹھک چھُ کران ارکان نہ پتہ لوازمات نہ پتہ شرط شروط نہ پتہ واجبات نہ پتہ ہاں ہاں اٹھک بیٹھک چھس تگان مگر پائی چھس نہ ادا کت پٲٹھۍ چھِ کرن نہ کرن زاہ زانی حاصل اتہ گئی نماز ضائع دویم گو یم عمدن قصدن یہ نماز کر قضا دنیا کماون خاطر دنیا من روزن خاطر امس وقت میلان مگر نماز عمدن قصدن قضا کرن علماء فرمو یہ گئی نماز ضائع کرن یمن دون معنین پٹھ کور اسہ سیرہا گفتگو توہہ سامعینن تو ناظرینن ست ام پتہ چھ تریم معنی نیرن یم درخواست چھ تھومت یم لیو تھو مسجد من یہ چھن مسجد اذان کی اہند خاطر کیا سزا آش کوتا گناہ چھوئی نماز نہ پڑھیں تے کرو انشاءاللہ رحمان بشرتے زندگانی نئی جمعہ تہندس خدمتس من عرض مگر دعا کرو پروردگار دین اسہ سارنی مسلمانن 5 نماز پنس وقتس پر پرنک توفیق صلی اللہ علیہ اللہ وسلم اللہ صلی اللہ سکابہ خانہ اللہ یس اوس دلالت چنگی لافن مزویلت او سکس ات کفر نش آزاد کری ہے اگر نئے احمد مخ یہ ہے اللہ صلی اللہ اللہ وسلم
بہر جا سہن فرعون و حامان بزور و جبر لوکن سجد دیاوان سکستا ذوالجلال سجد کری ہے اگر نئے احمد مختار یہ ہے صلی اللہ ہزار درود بزائد محمد بود ورد جان و دل صبح و شام لائے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین دعائی شفا